Igihugu cy'u Rwanda cyamaganye ibinyoma bimaze iminsi bikwiragira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga by'uko cyashatse kwica umugore wa Tshisekedi. Reka twinjire muri aya makuru neza turebere hamwe buri kimwe, turebe impamvu nyamukuru yari yatumye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga yuko u Rwanda rwashatse kwica umugore wa Tshisekedi. Ngo ikaze muri iki kiganiro, nimba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino, yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganye ibinyoma by'uko abo mu nzego z'umutekano b'u Rwanda bashatse kwica umugore wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Denise Nyakeru Tshisekedi, wari ucumbitse muri imwe muri hoteli yo muri Amerika. Ni itangazo ryashyizwe hanze na Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa 25 Werurwe umwaka w'2026. Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko imwe mu itsinda ry'abashinzwe umutekano b'u Rwanda utari ufite intwaro yahuriye n'abashinzwe umutekano wo mu itsinda ry'abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kirambi cya hoteli ya Washington DC cyemerewe kugenderwamo n'abashyitsi bose. Yavuze ko impamvu uwo ushinzwe umutekano yahuye nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko yaba itsinda ryo mu Rwanda n'iryo muri Kongo yari acumbitse mu iyo hoteli imwe, bose bari bayihuriyemo. Abamatsinda yo ku mpande zombi yaba mu Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bose bari bari muri iyo hoteli ya Washington DC. Uwo munyarwanda rero yangiye gukoresha esanseri n'abashinzwe umutekano wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu Ambasade y'u Rwanda ivuga ko bitari bikwiriye ndetse ari imyitwarire mibi, kuko aho hantu nta muntu n'umwe wari uhakumiriwe cyangwa se wari ubujijwe uburenganzira bwiwe nguko byagenze umunyarwanda akangirwa gukoresha esanseri. Iti ni ibintu rero bidakwiriye ndetse bikaba imyitwarire idahwitse yagaragajwe ahantu buri wese afite uburenganzira bwo gukoresha buri kimwe. Icyakora ikibazo cyahise gikemurwa ibintu bitabaye bibi cyane. Yakomeje ivuga ko nyuma y'ibyabaye uruhande rw'u Rwanda rwafashe icyemezo cyo guhindura hoteli. Icyakora itangaza ko abanyarwanda bahohotewe ndetse bafatwa amashusho n'abantu batazwi mu gihe basakwaga bava muri iyo hoteli. Ambasade y'u Rwanda yakomeje igira iti nubwo habayeho ubwo bushotoranyi, itsinda ry'u Rwanda ryatuje rigaragaza ubunyamwuga kuko ribuhorana ibihe byose, ryirinda amakimbirane ayo ariyo yose yashoboraga kuvuka aho hantu. Ni itangazo rero rishyizwe hanze nyuma y'ibinyoma by'abanyekongo n'abatifuriza ineza u Rwanda bivuga ko inzego z'umutekano zarwo zari zigamije kugirira nabi umugore wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Denise Nyakeru Tshisekedi, wari ucumbitse muri iyo hoteli. Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje ivuga ko nubwo byagenze gutyo bitabujije abantu barimo gukora ibyari byabajyanye, ndetse n'umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wasakaje ibyo binyoma ku byabaye mu kiganiro n'itangazamakuru yakoze mu ijoro ryashize, nawe yakozwe n'ikimwaro. Ati ibi binyoma biteye isoni, bikwiriye kwirengagizwa ndetse bikamaganywa. Umuyobozi wungirije wa Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Asimwe nawe yagaragaje ko ibi binyoma asubiza uwabikwirakwije hirya no hino mu itangazamakuru, ndetse ko gutekereza ibyo ari ubugoryi bukomeye cyane. Ati ninde ujya kwica afite imodoka ya Ambasade muri gushaka kwibonekeza mwifashishije
imitwe y'inkuru itagize icyo ivuze. Hoteli yagenewe buri wese keretse iyo yafashwe yose niho iyo hoteli yaba yuzuye ku buryo nta n'umwe waba wemerewe kuyinjiramo, ariko mu gihe itarafatwa yose hakiri imyanya, buri umwe wese rwose aba afitemo uburenganzira bwo kuba yayinjiramo. Reka rero dusoreze aha ngaha, duhurire mu yandi makuru ari buze gukurikira aya ngaya.